mpagaze nshimira ishyirahamwe ry'umwari association umwari rigizwe n'abasore bishize hamwe kubw'intego yo gufasha no gutabara. Muri abo bagize iyerekwa ryo gufasha, bakunda gufasha iwabo, berekeje iwabo cyane bahitamo gufasha imfubyi zacu. Ndatekereza ko ari ubwa kabiri niko nibwira bigeze kudufasha kandi gudufasha hejuru y'abana. Uyu munsi none tukaba twakiriye imfashanyo yabo igizwe n'intebe z'amaplastike zo kwicaraho bano bana, intebe 20 ikagirwa igizwe n'amakayi 40 y'abana 40 nyine dufite b'imfubyi bari mu kigo b'abanyeshuri biga, ikabigizwe n'amakaramu 80, karamu 40 ndetse zisaga mu nkazi 2 za rouge, ikabamwe amakaramu ya bleu nayo agize abana 40. Tukaba dushimiye iyi mfashanyo twakiriye, tukaba dushimiye association yakoze bino bintu, tukaba dushimiye umugambi bagize. Imana ibagure, Imana ibaheze umugisha, Imana yakoze ibi yagure ibitekerezo bafite n'imigambi bafite, ejo n'ejo bundi bazafashe abandi bari nk'aba kandi bazongera badufashe ibiruta ibi, kuko umugisha w'Imana ntawe utunga ukuboko abana b'imfubyi ngo areke kugira umugisha. Ndatekereza ko uyu munsi none tubyakiriye, mubishyira hejuru, mushyira amakayi hejuru mwerekana kuko ayo makayi twayakiriye, abagize kino kigo n'amakaramu, aba n'abana b'imfubyi bagize kino kigo cy'abana, tudashingiye ku bwoko, tudashingiye ku ikanisa, tudashingiye ku murara, twakiriye bino bintu. Umugisha w'Imana ubane namwe, naje ubwanje ndawubasabiye nk'ubihagarariye. Yarashoboye kudutegereza kandi yadufashije ibingibi, amakayi 40 n'amakaramu 80 n'intebe 20. Nubwo ari zikeya ariko twizeye ko Imana izaduha izindi twese tukazitemera. Izi ngizi zizadufasha aho turira n'aho twicara, zizadufasha tukazicara. Turasabira umugisha mu Mana, Imana izidumura afashe namwe mu bumwe n'ibyo gutanga. Imana ibahe umugisha. Muri Beatrice umufurero iwacu hari ku Irumba, dushimiye association y'umwari yatutekerejeho kuri uyu munsi wa none, bakaba baduhaye intebe twicaraho. Ndabona abana bose baberewe, tumeze neza, twarabuze intebe zo mu ikanisa, ariko kuba badutekerejeho bakaba baduhaye intebe, Imana mu ijuru ibagiriye neza. Mu kigo ntantebe twari tugira vraiment, twaje kujya twabura aho twicara, ariko dushimiye Imana ko Imana iduhaye intebe. Uwo munsi wa none twadufite intebe. Ubundi tubashimiye ko baduhaye amakayi n'amakaramu. Bari bigoye kuvuga ngo abana batangira ama examen ya fedane badafite amakaramu, ariko dushimiye Imana ko batwihuse bakaba batwohereje amakayi n'amakaramu, twatubonye icyo tuzakoresha. Imana mu ijuru ni kimwe kandi bahumugisha. Icyo tubasaba nuko bakomeza kudufasha ndetse bakafasha n'abandi n'izindi pozisiyo hirya no hino, ntabwo ari twe twenyine, hariho abandi benshi bagowe, babafashije baba bagize neza. Imana mu ijuru n'umugisha. Amen. Ukubita amashyi cyane mushima, nasaba umugisha. Reka dusaba umukozi w'Imana abasengera, ngaho no kubasengera mu mba tanashema kabiri. Turi kumwe n'aba bana bari muri iki kigo. Izina ryanje ni Mathias Karigenzi. Kuko mwakunze kuvuga ngo mubafashe, ivyo n'Imana yabahaye uwo muka kandi mu gukomeza tugiye kubasengera Imana. Turabashimiye kuko mwabikunze kandi Imana irabibaha. Reka dusenge Imana tubashimiye, dusenge Imana badi. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu, ugasanire bariya bagira neza, ubaheze umugisha, ugurura amarembo bakoramo. Yesu Kristo bazasubira bafashe aba bana, kuko wabahaye umutima mwiza wo kumenya aba bana n'imfubyi n'abapfakazi. Baheze umugisha n'imbaraga bakomereze mu izina rya Yesu. Tubasabiye umugisha mwinshi cyane mu byo bakora. Tusabiye n'aba bana bakurire mu ijambo ryawe,
si ukuba kuvuga ngo kuba ari imfubyi n'ibyo byatuma batamenya izina ryawe. Tubasabye umugisha w'Imana n'imbaraga n'umwuka wawe wera ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen.